وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Hüseyin yazılıp surelerde Ar-Rahman, Havmile vahyi allema Kur'an, Halal insi cennet mağrısı olan, allemehul Kur'an'ı ağrıf olan, şaceren azmi yazşıları uhrir, ey veren şah yazşılarına beyan, ey muhatab bil ahme kendahmi, maracul ahriyavne yaltabiyan, sana mizan خدای غفور زندد وصف حب و ریحان ای مخاطب به لحم کاللحمی مرض البحریان یلتقیان یخرج منهما رفیق رجل کمثال نظم علوم مرجان. Ağalar, اهل لشکر ناظر oldu پیامبر o zaman آیه کلمن علیها فان یخبر dünyada sen kimi Erfe Hüseyin yavru fromozcumun simazan haşrede kimsede sual olmaz olsa da yarın nüzul eder afan Hüseyin kolle dünyaya atan bir fak sen özün de bilirəm biz de bilirik Ali ibn Abi Talib kolle dünyaya fahri de müfahhardır ama ne diyeyim reynül şalladır bana كل دنیای اتان و فخر رب کذل جلال و اکرام خردن و ای امام عالمگیر جنم ایدان اکبر ستوندن شان جنم ایدان اکبر ستوندن شان فهر مبارزه منی حسین تشتجگر مبارزه تو نیامد به سوی لشکر